بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قلت تماشاوان هيجا تماشاوان ريبيه ولاد في حفته الباجار عنادول البايتخت السلجوقية الباجار حزور دلا الباجار قونياي. باجار قونياي باجار كي جرينجو مشهور بله باجار قونياي مخواست جبونا و عمله بگرن فلی بلد بخازم ببی هاویج بحثا قونیه بکم قونیا بعرض آخو مزنانتی عرض آخو لترکیه که امینه و بدشت آخوی ترکیه که امینه بپربونا جامعه خو کو 3000 جامعه بقیدال ویدره هیه پشتی استانبول دو امینه قونیا مولانا قونیا افجیه مشهور افجیه خوش همش بونا و لعرضاوی لآواوی لجیبین معنوی امی بگرن هونجی ما بشوپینن کرم کن ام هرن لقونیای بگرن. وره تو چی بجی؟ وره دخوازه کافر دخوازه مجوسی دخوازه پودپرست به دیسا وره درگاه ما نجیه به هیویتیه تسل جار توباخ و خرا کربه دیسا وره بله خودیه وان گوتنانا کی گلو اونجی تخمین دکه خودیه وان گوتنانا مولانا جلال الدین رومیه بله تماشاوانه هیجا مقدس بگره خوکر لقونیای لباجار دل خوش لباجار حضوری بله وقتا کو مولانا تی گوتن قونیا تی بیرا مرف وقتا کو مرف قونیا دبه مولانا تی بیرا مرف مجی گره خو بتربا زیارتیا مولانا دست به کرمان الدوی تربه نزد درباسی تربه ببم هناك زي بحثا حياتاوي جياناوي بكم كرمكن ام بهر هرن نيفي تربي بله امهات نيفي تربا مولانا جلال الدين الرومي خديه كتابة مسنوية خديه طريقة مولوي خديه سمبولا آشتية دلخوشية امانا نيفي تربا وينه از خوازمگی بحثا حياتاوي بكم مولانا جلال الدين الرومي بعصله خو ناويوي محمد جلال الدين د سال 1200 لافغانستان لباجار بلحیت دنیای بله جی پچوکتیا خدا دست به علم اسلامی به علم تصوفی به علم معنوی دکه بله لبا ولد دخین لق بلحی بله قیمه خو بیناینه در و دور لعالمات گر در سهلتینه زمان ته لدورا بلحي هناك مسألة سياسي واستلام غورا بريخو ددا انادولي بري تاني شابوري بشراتي انادولي وبشرة درباسي باجار قونيا دبه بلي جبركو بزيدتر لفي ولاتي مايه الانادولي يعني الولاتي روما مايه كو بري فاندرنا جيرا دغو ديار روم الفاندرنا مايه جبر كي ناويوي خاتيه دانين جلال الدين الرومي مولانا معناوي تي معنا افنديتيه بله اجبر بيه كيفي لقب جيلي كرنه مولانا جلال الدين الرومي حياتا خونا پر لوي دري درباس كري لبله د حياتا ودا
نقطه کی جدا هی اوجی ناس کرنا شمس تبریزیه وقتا کو شمس در باد ناس دکه حیاتاوی دگشت به معنویاتاوی دگشت به بله دبی کو از نقاش بوم بله نقاش اگل سرکفر به معنی بوم بله دبی به هاتنا شمس از بوم معنجمر هیوچی بو معنجمر پیدا بو ناس کرنا وینو شمس پری جدایی ده حیاتاوی دا بسال 75 عمری وی بو مولانا جلال الدین رومی لقونیای وفات کر بله امانته خو تسلیم ربی خو کر انا لوی دره دنیوی وی تربیدا مدفونه بله مگو ده حیاتا مولانا جلال الدین رومی دا شمس تبریزی جیه کی گرینگ دگره از خواستم اینگی بحثا ویجی بکم شمس اصلی خو ج تبریزیه لولات ایران جباجار تبریزیه اصل ناویوی محمد مولانایه دبی پری جهاتی بو پری مراقلی علم بو جبرگو هر پر زیده عالم دگریا اول پی علم دگریا جیرا دگو عالم فرین دفره وی ناویلی کربو لشمس کربون بله الشمس بحث كرنا بيغمر عليه الصلاة والسلام شهرت دابو اوجي المولانا دقاريا ناس كرنا وينو مولانا جيكا بشكل كي جدا چه دبي روجا كي دناوا جماعت عالم آدابيه دبي انسان كي عالم كي جمولانا در حق مزنانتا بيازد بستامي و بيغمر خدا حضرت محمد عليه الصلاة والسلام دبرسه دبي مولانا بشكل كي ورد جواب برسبه ددكو تيدا شاش دمينه او آن كيفاويج مولانا راتي وحميز دكه هوالتياوان دوستانياوان بيهوي دست بيه دكه بله زمانه درباس بشمس درباسي شامه دبله مولانا پر برويا دكه و كوري مولانا مزد که باوي زيده بر شمس دكه درج شامه تين قونياي وويد زوجينه لبله الزواج اويدا انسان كي کو نیتاوی خراب راد به در حق شمس دادی قودی چه که انسان علی بروی راد که او شهادت کی بین محزون هیه بگو روایتا جنازی وی در ولاتی تبریز بگو روایتا در عالی پاکستان بگو روایتا جیکا شخو ترباوی جیکا لوی دره هیه جبر کو د تعمیر و تعدیلات ما خواستم زیارت بکلی به امکان مچه نبو او جی بگو روایتا شمس تبریزی جی مولانا جي هردو جي لقونيا مدفون دقرن قيمة بله خود تعالى ري وشوباوان جمراتيك نيشان بله ادخوازم خبردانا خو بچن حب نصيحت مولانا بقدم قالي تماشاواني هيجا مولانا وهاد به دمه جو مرد بن وكي آوه بله دبه مرحمت ليبن وكا تاوه وجبراي خوني مسلمان عيبي وشردن وكا آخه بله دبي يا وك هون خيادك وربن يانجي هون شوابن بوي هاوي خيابكن نصيحتي بيجي أفا بله مخواس في قيمات في الرومات ام شاني وبدن ام بحثاوي بكن ام هاتبون باجار خونيا لازم دهات مسالي بدا مولانا جي بي مولانا چه ندبو بله قرامه لباجار خونيا لباجار دلخوشيه لباجار قلبا لباجار حضور بردوام دكه كرمكن ام بهفرا بقارن
بله تماشاوان هیجا تماشاوان رویه بلد گرام البازار قونیای بازار حضور بازار قلبا بردوام دکه اما حال جیه کی دیروکینن بله در دوره مشنایی اصلا شنایی بونو منظره خوشی خوشه قالوا املكي درين املجري على دين افجر نوا جريدني كو بريز تبي بيش جري كي نبي فيها هويه خصوصيتها في جري هي خصوصيتها في جري از انجي ناس نما يبدموه ناس نما في جري ابه دسري برنامه خدا چواکو مگو باجار قونیای ج دولت سلجوقی را چوا پایتخت عینن به وی هاوی افگراجی کا ج قونیای را پایتخت گلو چه هی لوی داری لوی گری چه هی لوی گری جامی هی جامعه علادین به تمام خوشک بونا خو لوی داری کمبت هی کمبت هی کو سلطان سلجوقیا دبني ويدا مخبر وان هي افجي كمبت لسرفيجري و ده مهمتر لسرفيجري سرايا سلجوقيا الفيدريبو يعني افدر مركزا باجار قونيا كفن باجار قونيا ديروكيبو بلج برويه كي سرايا وانجي الفيدريبو سرايا سلجوقيا لفيدري گرچی انا خرابی مایل بله شو نوی هنک بلیدک آدمکی افگرا نگرکی برز نگرکی به معنی جبرویه که مرکز سلجوقيا پایتخت سلجوقيا سرايا سلجوقيا آگری علادین جبرویه که ام جهات سروی گری مخواست ام شانی بدن و مخواست ام ناسنمایی بدن بله گرامه لبازار قونیای بردوام دکه بازار قلب و حضور بردوام دکه گلی تماشاوانی هجا مجمع بشوبین کرم کن بله تماشاوان هیجا تماشاوان رویه ولاد بله ام لبازار قونیاینن ام کتن شوپا چانداوی بازار و ولاد کو املی بگرن ام محقق چانداوی دو شوپینن معلوم خوارنجی کا پرچکی ج چاندا ولاد البازار قونیای ج چانداوی جی قسم پرچه چانداویک جی کا نانی وینه بگوشت نانی وینه بگوشت مشهور به قوله ترکی دبه اتلی اکمک آجیه کو املینن اوستاکی مشهور اوستاکی کو باش وی نانی چه دکه امل مکانی وینه امل جیه وینه و که که معنا لرخه منه اوستای ویشیه که امه میکروفون دریجی بکه برا ناس ناما وی مسلک خو ایشه خو برا من بزانین لبل از عولی بی ناز بکم برا نافت بخیر نافم ایسا که ایسا هنج قونیای نه قونیای نه بله چند سال وی ایشید که کیم سال 20 سالم ایش وی ایشاد کن 10 سالم عین الوی مکانال وی ایشریام اتلیک مکجرد نانی گوشت یعنی نانی گوشت هم چه دکن پeki çeşidi üyeyi که ایسا çeşidi se çeşitene çeşit کی جانن çeşit kişi etli ekmek anal bermeye nane bgoş via kıyme emcer ben dedi makine çekmişti ve tek şandın onun ki pivazın kişi fırngil hindik nav via dıkın o daven fırne çedbin hinki jerdbin bıçak arası nane goşt sadece bir kere evdbe makine naik şandın هندوری وجن کی ایسوت و فرنگی بچکت کهونه و اوجی داون فرن چشید کی وجی همشرد به مولانا یعنی ناوه مولانا و الورجی استعمال کریه الورجی این وقت به مکریه اوجی قیمه و اوکی قاشار پنیری قاشار ناو هف او دکن سبحان الله نه خوش دبه پر خوش دبه و وکی دجی tertemiz çe dikin o am dabin fırne peki keke İsa madem ev xwarin megoji çanda Konya mego meşhure gelo insane vira vî nanî vî xwarinê pir dixwe yan jîna
İnsanı vra giş vi xwarna pır beğenmişkin pır duxun hatta vi nana cana em dişinin Ali İstanbulci em dişinin bajarı deraji sipariş mi digre kekim em çetkin evvel em fırne çetkin o davi em sar dikin xoşki sar dikin qutiye o didin qargoya dibin yani bajarı edin. Demek ki müşteriye ve derveciye iyi. Demek ki şöhret avı jderi Konya'yı giyi her deri velat. Ne var? Tabii jder ve insan ki gava vara Konya'yı evvel emvi nane goşt ben yani etli ekmek navi Türkiye etli ekmek menşura mutlaka ek vara Konya'yı demek kesinlikle gerevi nane goş yani etli ekmek az bukhum. Gere bukhu. Peki kege İsa mevani kuver bazare ve var velate ve yani hun havi ku mufam kir hun vi xwarne dedwan ne var ne qandi yani vi xwarna menşure ana sanayi emlene gişe gariptin organize sanayisiye livirci ek verin mutlaka vi nane goş yani embe etli ekmek emjer çetkin o var dukhun yani sipariş. Beli. Peki em kanun bebezin geri tamaşavan eza Kuriya ve Konya'ya ket ku hunvercem kege İsa ve nane goş ve bedwe beli tamaşavane heja megoya xwarina Konya'ya nane bu goş ji çandaviye Libermeyi behnavi sermedate bradile ve zede neriye şu eme pişi haberdana xu eme inşallah eme tam bikin ka tamavi çarayi pırd be tamavi xoşe bi manzara ki xoş ana Libermeyi lebele manzara Konya'ya xoşmuna Konya jber ku naqade hun me bişopinin eml Konya'ya digerin geri tamaşavane heja بله تماشاوان هیجا گرام البازار خونیای لبازار دلا لبازار حضور بردوام دکه بله امانا لجیه کی شناینن ام جیه کی خوشن منظره پشمجی خوشه و که من دلال جی خوشه لبامیه ام هنگی بوک شکل ولات ام صحبتکی داخن ام بهبر صحبت بکن که ما پر سال زودا لواندرنایه بله امی ناس بکن امینگی بحثا بازار قونیای بکن که کم ناوی و بخیر خير خدي الوبا بسم الله الرحمن الرحيم ناوي من خالد اج ديار بكري قزات گنده بالي قزات چناريه حمرانيه ما في الاصل خوج حمرانيه نورك بله كي غلط چند سال الفيدري اوا 40 سال هما ام لفرانه 40 سال ما شاء الله هون فيدرين ويچاغه كي غلط امكانه ببيجه هون جقونياي نور بله ام هاتن زاروك ماروكي ملفرا هاتن دنياي ام هاتن فرا اري ام 40 سال ام لفرانه الحمد لله بله هما ام هاتن فران الانشاءات ام مشغولين ام مشغوله الجورا رزق الدنيا ام شوالا مش بون çok şükür وزاروكي ماجي دياشتن ما الحمد لله انا دوام دكن حياتي غالب ادم وقتا هو هاتن ادم وزحمت قشان نجي وزوري قشان انا تشواي tabi malume عولي وداويه نوبه وكفدو اري انها daha başa tabi معلمينه حتى ام درن جيميا جاناجي لما يعني غريبتي يعني جبركون عالمين قونيا عالمين قونيا اري شل صار عندك كيكي خالد gerçekten عندك peki كيكي خالد وقتاكو شل صار بري ونهاتن قونيا قونيا بتشهاوي بو ام هاتن شل صار بري قونيا tabii ki yani binayı ve zede tüne bu o xabatawi hebu nevek anha yani eri anha Konya bajar ki mezine fakat beri nevek anha bu yani kültüra berici değişik bu hayata berici değişik bu xabata berici aynı değişik bu anha ki değişmiyor tabi yani zaman derbas ve teknoloji te o bina geç tamam bu ne bina o fabrika iş falan yani ana ki değişmiyor yani Konya mezin bi ne var ki Halid peki ki Halid der hakkı maneviyatı ingi haber bedin gelo çıl sal beri maneviyatı Konya'ya çawabu ana çawayı hocam tabii ki 40 sal beri maneviyatı daha ziyade bu ne var İsal yani ama jüve çağı hatta anha bivejin
لباجار مزن قونيا كو مگو باجار مزنه بله كو حضرت مولانا جي لبره بله توريستي وي هنه بله و طلبه وي هنه üniversite ket باجار مزن بله. باجار مزن üniversite ketini بله. yani giyim avan kuşam avan hayat avan hinki değişik bu teknoloji hat ana televizyonu o internet adınların بله لوی کوری حیاتا خو دوز دکن لوی کوری yaşamıştı ben yani maneviyata an haji baş lgor gelek bajara lgor gelek ciya Evet. fakat ne vak beri beri daha baş bu daha baş بله. Peki keke Halit mesela ana hulvi bajari u genelde millet çi kari dike milleti Konya'yı yani merev heye inşaatçıya genelde yani millete mey doğuye بله biz tamam inşaatçine Evet. inşaat açıya diken hünüklerin fabrika dışı olun işte hünük dikaru işe kadar mesela zarokimin du habibi sütçine şiir difroşe şiir difroşe بله du habibi berbefine بله bir şekilde hayata devam diken elhamdülillah Kudai Teala jir rızk dışine بله bir haviyem devam diken Devam elhamdülillah diken. beli peki mesela hum beriya velat dikin nakı tabi muhakkak em beriya velat diken çünkü em lura em hatine dünyayı o velati mere şehrine dedi ne var dedi arı bir Türkiye dibi bülbül xistine kafesa zir بله gotiye vatan yani Evet. emce aynı şekilde em derin gura elhamdülillah sali car ki mesela em cana derin kutlu doğumi بله kutlu doğumi em derin merve xwed binin ev memleketi xwed binin بله yani bime şehrine em pir keyf xweş yani dibin hum rahat dibe بله peki keke Halit mesela yaşe ve hati vi yaşi mesela ji bo genca ku bibe tecrübe ku bibe nasihat şey ku bejin heyi tabii ki pir heye yani tiştê ku ez ji gencar re tavsiye bikim hayata xwe bira bir İslami derbas bikin li mêja xwe bikin بله Qur'anê bixwînin بله herin camiyê بله yani rojê pênc wext ve yahut ku îşçî bin بله firseta xwe bibînin herin camiyê bi cemaetê li mêj bikin û kitêbê İslamî bixwînin hevalê xwe bi Sulman û baş بله seçmiş bikin خدای پیغمبر جو راضی که خالد حمل مریه و به بری تماشا وانه اجا خدای جو راضی بری تماش مگو که من خالد که لکامه که باش لبر وی منظره جمره صحبته کی خوش و وک مگویا وک امل گند وک الولات بن امل بر دیواره جامعه بن مشروع صحبته کی دانی خدای جو راضی به بله گرام لبازار خوش لبازار خونیه پر دوام دکه هنج ما بشوپینن تماشاوان هیجا روی ولات کلی بگره چیه تشتی بارکش تشتی کجدا چه هبه دشوپینه هم جهاتن قونیای ام قونیای دگرن بله قونیای گوتن و درش تشکی جدا هیه مرکزا علم و بیلمه هیه اوجی بالگشان مگشان مبره خدا مرکزا علم و بیلمه امانا النافاوين الرخيمه براي كمن عزيز هي ام اولي الناس نماوي بده دوره براوجي ناس نما فيدري بده درقي فيدري ده بجمره بحث بك كيكم نابي بخير ناوي سرتاج امراد خابتن يعني وظيفه داري فيدري كيك سرتاش evet كم سال ون فيدري كيك سرتاش 4 سال فيدري خابتن يعني اللي في مركزي 4 سال 4 شغل خابتن peki اللي في مركزي كم قسم bölüm هي 6 قسم 6 bölüm هنا بالي mesela emci naha alimi Müslüman çi çekirne emci aha naha bilimin sultanları emsadi beji. يعني املوي دري يعني جيو كاملين افدري بالي peki اللي في مثلا اسري كيجا عالمي هي çe هي Mesela yaki kolmancı mehane bura El Cezeri بالي from çiçekiri wici çekiri çiçekiriye saata çiçekiriye robot çiçekiriye بالي mesela tarihte ilk robot Cezeri çekiriye. Cezeri çekiri maşallah Mesela evna hele mesela ber ve filiyede disakinin El Cezeri çekiriye disa. El Cezeri evna saate mesela milletime Leonardo da Vinci dizane ama El Cezeri
daha baştır. Zane bu ne kadar vecih peştatları. Evet. Çünkü mühendiseki zaf başa El Cezeri. Başka alim ki elvedir eyvan. İbnül Heysem hene, Harazmi hene, İbn Sina hene, ja çibejin yani Müslüman alim çi çekirine ve sergiye de ve galeriye de hem hene yani. Yani hem proje vane hem eseri vane ne var ki? Eseri vane. Peki ki sertaç emanet derbası kiyeli de benica. Emnaha herin ci asmani. Yani ilmi asimana. İlmi asimana, ilmi uzay, ilmi robot. Ci zıvıra zafın ama en peşi ilmi ci uzay asmana. Kerem kem derbası yok rakibi. Kerem ki. بله تماشاوانێژە ئەز و برای خونێ سەرتاج ئەم دەرباسی قسمێک و ئەلمێ عاسیمانە بوو ئەمانە نیویوینە ئەزێ میکرۆفۆنێ درێژی برایەخ بکەم برا ژمەرە دەر حەقێ vê derêda jî kazanîndan bira bidime nastayîn bira bidime kêkê sertaş li vî qismî çi heye çi îcadê ve heye çi alet heye ka xêra jmer behs bike vê qismê de tiştekî astronomî hene cî astronomiyê vira mesela zarok tên vira dibêjin ki dixwazin bibin astronom ciyê vira ew cihaz heye cihaz hene mesela dibêje ki em dixwazin bibin pilot cî pilot cî aniha em ew imkan jî heye em li Konya Bilim Merkeziye de dêna xwe didin mikroskop mesela tiştê piçük anaha viciyeden teleskop kullanmıştı ben. Yani teleskop baba jiye. Teleskop baba mecihane. Hem carcara için cikide hem dena xobidin evda sterk hiv dav çeheye teleskop emundan nere. Zarok ji mesela merif jitten vira hem dişte aha çetkin vira eri. Peki çiçek ul pişme içiye. Evet mesela avaciye hiveye. Mesela zarok ten vira nava hivede evet demeşin için yani vak yer çekimi tüne be yer çekimi tüne be çakine de be zarok vira ev tecrübe etkin yani ev teknik teknoloji vira teknoloji vira heye evet vira yani tüzbe kesi guver vederi vak kana xubbe az xote az pilotum az astronotum az seri hivedim yani imkan و teknik و makine var çekirne devi bilim merkeziye da حقیقتا برای ما وقتی جانی زمان بیایی مرف خو حس دکه بله دستیمش فران نابه دستیمش برای سرتاجی نابه لبله ریام دوره گرم لخونیه بگره گرم تشتی خوش لها ام ببینه ام بشوپینه لبله آنها خودش برای سرتاج راضی به رحمت المریه برای ما و ام دگرن هونجی ما بشوپینه گلی تماشاوانه هیجا بله تماشاوان بقیمت تماشاوان برومت دی ساعت دما چیروکا و هفته گلو اون نام مراغ دکه چیروکا و هفته چیه چیروکا منا و هفته در حق کو وقتا تشتکی جفدو صافی دبی یا هنک انسان ایشه وان جفدو خلاص دبی والله امرویه کی سپی جفدو صافی بو اف گوتن ناو انسانی ما ناو ملتی ما تی گوتن لبلی کس نابیجی گلو چیروکا وی گوتنه چیه آوی هفته امیجوارا چیروکا وی گوتنه کو ام بروکی سپی جفدو صافی بو از بحث بکم کرم کن ام چیروکا خو گداری بکن بله تماشاوانه هیجا مگو
گوتنا چیروکا منا وی هفته ام روی کی سپی جهودو صافی بون گلو چیروکا ما چیه کرم کن ام تمام خوشبونه چیروکا خو به هفرا گهداری بکن دبی دم و زمانه کی دوره کی دا دبی لباجاره کی تجاره کی زنگینه کی اصناف حبیبی ایشی وی خوش بو حال دنیاوی جو خوش بو لبره دبی دوسته کی وینه گندی جی هبو لگند ما دبی روکی وی زنگینه ما وی تجاره ما فکری گو اف براکه ما اف دست براکه من اکول گند ایشی وی نخوشه که از جراب معاری کار براو جی فایده ببینه اجی فایده ببینم کو از گازی وی بکم از جرابیا ببیجم کو قبول بکه از ارتاقی پیرا بکم بله دبی براکی وینه دست براکی وینه گندی هات باجر گازی کری رونشتن و جیرا تشی کو فکری جیرا گوت کو براکیم از دبینم دورما تلگون نخوشه لی بله الحمد دورما مجی باشه هد خوازم اشترا به معالی کار گما چوا چه دبه گوزه اشترا پس بگرم تویش خورا بگون خودی بکه هم توی قاطغی بخوه و توی هم جی جمرا بچینه هم جی وی حیوانه مزیده ببه امیتی دا کار بکه گندی گو دبه براکیوی گو چه دبه جمرج باشه اشتراج باشه ایگو آشترا پره هرش خور چارشیه حیوان بگره اوش خورا بگون بله دبه دست براکیوی پره جبراکی خو گرد دوسته خو گرد چو حیوان پازاریه حیوانه خو گرد و بره خو دا گند گلو جورشون داوی چه ببه ام به هفرا بشوپینن ام به هفرا گهداری بکن بله مگو گندیه ما پره خو گرد چو بازار حیوانا بله حیوان خو گرد و بره خدا گند چو گند دبی اف گندیه ما هنگی انسانه که بیغم بو قد خودیتی لحیوان نکر قد قیمتا ارتاقیه نزانی بو هر جاره حیوانه کی شرجه کر هر جاره پزه کی شرجه کر لی خودی در نکت کوچکا خوار لی خودی در نکت گرا خوار لی خودی در نکت زنارو جچیا دکت هاو مذاکر هاو جاره کی مذاکر پزی وی قدیایی گو هی واخ من روزه کی جوی ارتاق خو جوی حواله خو براک خو نه بازاری را مساتره کی ماس جی نبر لی پزه ما قدیا یعنی اف چواوی چه ببه دبی رابو جیرانه خورا گو خیره ساتله کی ماس جمر چیکه سرس به از بم باجر دبی سرس به رابو چو جیرانه خو شو پزه خو قدان دی پزه ارتاقی قدان دیه لی خودی در نکتی بیغمتیه کریه قد لی ننریه و دبی سرس به چو ماس جیران کرد جپزه خوش خوشی نگیر نبی ارتاقی خورا دبی چو جیرانه خو ماس کری و ماسه گرد بر باجر چو دکانا دست براکی خو چو دکانا ارتاق خو دبی رابو ساتل ماس دا بر ارتاق خو دکانه دا دبی ارتاقی بیجر گو حوالی وینه باجاری گو ما دست براکی من ما ارتاق من پزه ما چوایی چربو حالی ما چوایی قد جاری که عالی مدن نای قد بحث ناکه حالو کونا پزه ما حیوان ما چوایی دبی گو والا براکی ما ارتاق ما یک زنار دا کد چو یک گر خوار چو یک کوچک خوار چو یک دزابر چو جمارت گول داویه گو چربو گول قدیا چوا گو قدیا گو خدیه دکانه دست براکی بینه باجاری جحیرسا گو ساتلا ماس گرتو سسری بی داکر گو جسری بی حتی بینه نگیوی سپی بو گو ویه بیغم وی گندیه بیغم گو هیچ او خران نکر هیچ حال و وضعیت او خران نکر گو دسته خود ریه خدا دا گو اوخ امرو کی سپی جفدو پاک بو اقوى سنا بیغم بله
روی وقتا ایشکی جفدو تی قطاندن وقتا ایشکی تی قطاندن تی گوتن امروکی سپی جفدو پاک بو بله آل سر وی گوتنه لسر وی غم و بیغمتیه امی جورا جه حسا جه قصه هلینه امی جورا بحث بکه هون جیل مگهداری بکن ام حسه خولین گلی تماشاوانه هیجا بله هات دما حساج قصه بله مگو مرکی ما بیغم بو بغیرت بو پره ورتاقی خو پره دست براکی خو بر حیوانی خو گخوار و وی مروی جیکا تو ندی تو چیئی کی نگیان خودیه پرا لغم آویجی ندکر چو جیران ماسکری برج ورتاقی خو را ورتاقی وقتا کو وی بیغمیا وی بغیرتا وی دیش ساتلا ماز سرسری وی دا کر اها جوینا که لازم ته همش خورا örnek هلینن همش خور مثال هلینن گلی تماشاوانه هجا خصوصا انسان کو انگی غیرت پیرا هبه هنه کی کو برتشتا بکوه و برتشتا دا هر لازم ته هر مرج خورتشتا ته که درد گلو باش بوناوی و چواب به و چوا دها باش به چوا دها بگور امر خدا به و افچش چوا بگور ممنونیتیا در و دور مرو به انسان غیرتلی انسان غمخوار وانتشتانا شخور دک درد لازم ته مروف جی شخور تک درد و مرو غما بخو وکا علیه غمخوار ده زمانه کی دا علیه غمخوار هبو الولاد علی خود بر هر تشی داد قارن از نابم وک علی جی لبله گره مرا غما بخود به علی خو بر هر تشی دا غما دو خوار و خو قهر و پریشان ده کرد به جیرانی گو تو گنیه و ها نکه دبی گو تمام از ناکم لبله دمکی در باز بو علی مدیسا غما خوار گو علی چی بود چل تا قومی گو چه نقومم گو داشکا کرا جیرانی مچی بی گو دوایی بوچاوی تونه ایگو چه دبه علی ایگو سبه میشور خلی دینه کاوی چوا خو محافظه بگه بنر علی وی حیوان جیج خور کرده لازم ته انسان مسلمان انسان قنج انسان به تفکر لازمه شخور بکه درد بکه غیرت بکه غم مرف گرف غم خوار به غم جی ایمانته بله تماشاوانه هجا انشاءالله بچیروکه کی ده به حساب قصه کی ده امی 10 سال پیش بری و بن بله تماشاوانه هیجا تماشاوانه ریوی ولاد گرا مل بازار قونیای بازار دلا بازار حضور بردوام دکه امانا لجیه کی هم دیرو کی هم علمی و هم جیه کی جدانه انا دنیوی مدرسه مناره زراف دایه مناره مدرسه زراف جرتی گودن چونکی درخه وی مدرسه دا مناره کی هیه طبی سلجوقیه به تمام شغل خو صنعت خو سر مناراوی لسر دویوی دناواوی دو قباوی دا پر خوشکایی میماریا خو خوشکبونا خو نقشاندن سر وی مدرسه مناره زراف بله اف مدرسه جو طرف عطا فخردین وزیر علادین قیقاوس هاتیه چیکرن هاتیه آوا کرن ده سال 1260 دا بله اف در لرخه گری علادینه یعنی امکانن ببیشن لروج آوایی ویه جی وی مدرسه و خصوصیتیا وی مدرسه اوه کو لوی مدرسه
سادجه و سادجه علم حدیثه تی خواندن جبر وی که ناوه و درنه کرنن دار الحدیث یعنی جی حدیثه اف در جوی خصوصیتی اویجی فری دلاله فری خوشی گلی تماشاوانه هیجا بله انا اف در کرنن مزه بمزتی اف در استعمال تکرن هنجی دبینن درو دور کفری دیرو کی کو درکتی لقونیای لوی دره شانی ددن کرنن مزه بله واجیه و خوش جیه و معنوی ام دخوازن بو پار بکن ادخوازم خصوصیت کی دیجی ببیجم کل ارزرومه لسیوازه و القیصریه اثر سلجوقیه کو مدی مدرسه وان سری وکریبو خصوصیتیا مدرسه منارا زراف سری بیگرتیه همجی بقبکی خوشک بنقشه خوشک بله وان خوشک بونن ام دخوازن به هفرا ببینن ام به هفرا بشوفینج بله که اموان القونیه لوان جیانا دگرینن هونجی بمرا لوان در نابکن گلی تماشاوانه هیجا کرم کن ام به هفرا بگرن بله تماشاوان هیجا تماشاوان ریویه ولات مکان علم و عبادت مایا توپلمیه امجی که گرام القونیه بردوام دکه امانا لجامعه عزیزیه گلو چما ام هاتن جامعه عزیزیه جامعه عزیزیه هنک خصوصیتی بی هیه بله دنیوی باجر دا یزبیجی ببیجم لی بله اف جامعه زمان عثمانی دا زمان محمد چارا دا هاتیه چه کرن سال 1607 دا اف جامعه هات چه کرن بگو روایتا وقتا کو جامعه نه چه دبه بنیوی دکان سری بی جامعه بیه لی بله سال 1860 دا اف درد شوته بله وی چاقه دیا سلطان عبدالعزیز والده سلطان اف در بالیکاریا ویت تعمیر کرن بوی شکل خوشک وی چاقه اف در تعمیر دکه والده سلطان کل استانبول سرناوی جامعه هیه مشهور بلکه اون پی حسیایه اشته والده سلطان اف در تعمیر دکه خصوصیتی وی جامعه اف گلی تماشاوانه هیجا مناری وی جیه کو شرفاوی ان جیه جور وکا فنریه ده شکل فنری ده هاتیه چه کرن و تشتکی دیجی هی خصوصیتیاوی جبوگو تعف خوشک بگرتن اف جامی وی شباکی وی پاجی وی جدریی وی مستره اف خصوصیتیاوی جامیه جی هیه بله هم دناوا جامیه دا هم دریه جامیه با آوازی را هاتیه نقراندن هاتیه نقشاندن بشکل کی پر خوشک چگریه لبره خصوصیتیا یا ان مهم بگوری من منبراوی دریه وی دا پرچکی ج پرچه خملا بیت الله پرچکی تداهیه یعنی ارتیا کعبه پرچکی دریه منبر داهیه ان خصوصیتیا مهم بگور ما اوه بله معنویتیا وی جامعه جویجی هیه یا دجیکا ام دو زمان نمیجا وقت دا ام هاتن از ویا کانم ببیجم نمیجا وقت دا بجماعت نمیش من دیه نوا جامعه دا هاتیه کرن لبله ام هاتن وی جامعه یعنی ادویا پر کیف خوش بوم در جامعه بلا انسان جماعت سکنی بو صاف سکنی بو اف خوشک بوناوی اف تشتیوی پر کیف هم جه راحت مخواست از بیجی بحث کن گل تماشاوانه هجا ام جامعه عزیزیه ام ویجی معنوینه و انشاءالله گرام الخونیه بردوام دکه باجار دلا باجار حضوری هونجی ما بشوپینه
تماشاوانه بقیمه تماشاوانه برومت گرامل بازار قونیای بجی جدا لجی خوش بردوام دکه اما نادیس البازار قونیای لجی کی جدانه حقیقتا جدایه چونکی هندر دوره ما محقق سپید بینه اف در نزوستانه نه برفه اف در گولا خویه که مشهور لدنیای لسروی عرضه جیه که مشهور ترکیه مشهوره ویا اف گولا لترکیه به مزنبون آخو پشتی گولا وانه دو امینه بله اف سپیبوناوی گلو چوا چه دبه اصلنده اف گول به اصل خو زوستانه آواوی حتی رخی وی جیکا تجدبه لبله وقتا کو گرم دست پیده که اف آواوی دبه بوهار در آسیمانا و لشوناوی اف سپیبون دمینه اف خوی دمینه اف منظره خوش دمینه اف کونی آیتا خدا عز و جل دمینه حقیقتا مرف دمینه مرف تفکر دک یا ربی تو قادر ایشیه اجبر خوشک بوناوی جبر وی جداتی و منظراوی جهر در ترکیه حتی جدهر در وجی انسان تیوی درش بو کوی دره ببینه مانا کدن ناوا گوله مدی گلک انسان هاتبو جبو دیتنا وی دره جبو خوشک بونا وی دره مجی جبو ناوی خوشک بونه ام بوه پار بکه ام شانی و بده ام جی هاتن وی دره لباجار قونیای الحرمان نافچه قولو ام هاتن برگوله آوی سپی بونه وی خوش بونه وی منظرهای مخواست ام بوه پار بکه بله مگو اف گول د ترکیه دا به مضمون خود امینه لبله دخوازم ویجی بوه پار بکم اف گول sadece ne bajarı Konya'ya teneyi. Dınava se bajar adayı. Bajarı Ankara, bajarı Aksaray u bajarı Konya'ya. Ev gol dınava van her se bajar adayı. Am jiberku herema kulu u aliye Konya'ya diket mexwas em vê derê bibîne û em hatin anam li ser golê digere, li ser VGSP digere, derê dorê me însan pir ew jî digerin, vî xweşikbûnê temaşe dikin. Hûn jî bi me re hem xweşikbûna vî golê hem xweşikbûnê Konyayê hûn jî bi me re temaşe bikin, me bişopînin, kerem kin gelî temaşevanê hêja. بله تماشاوانه هیجا، تماشاوانه برومت، تماشاوانه بقیمت گرامل بازار حضوری لبازار قونیای بردوام دکه بله امانا لمکانه کی خوش لجیه کی خوش شوا خوش تا ام لپیش بره ونن لبله جیه کو املین الرخیم انسانه کی هیجا که کی من دلال و هیجا الرخیمنه بله ازوی ناسدایی ناوی نادم و çünkü hun keke me nasike keke İsa hünermende me hünermende dengbêjiye wejmera li welatê Konyayê wejmera heta ku jê diqede wê kelamekî bibêjin inşallah belê ez ê mikrofonê dirêjî bikim em ê halî bipirsin kekê min çawan baş inşallah elhamdülillah xwedê ji we razî be hemş xweda ra be hûn jî başin selametin inşallah xwedê pêxember ji we razî bike kekê min rehmel miriyê we be li vî welatê Konyayê me xwast em dengê te awaza te bigîne temaşavanê xwe tu ê ji me re kîja kelamê bibêj kekê min çawara hatine inşallah ez ê kelama Şeyh Saîd ji we re bibêjim inşallah kelama mîrê min maşallah kelamekî pir xweş e gelî temaşavanê hêja heqetan kelamekî ez bi xwe jî jê hez dikim kelamekî pir xweş e lê belê beriya ku ez mîkrofonê teslîmî kekê xwe bikim ez dixwazim li ser vî kelamê xatir jî ji we bixwazim xatir ji Konyayê jî bixwazim destê me ji Konyayê nabe digel maneviyetiya wî digel xweşbûna wî destê me re jê nabe lê belê em xatir ji we jî bixwazin em ji Konyayê jî dixwazin xatirê we emanetê xweda bin bimînin xêr û xweşiyê da le mireme alo mireme ben
لا ميرما 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 ميرو اخ ميرما من لا إلا ميرو دي وخالي فلق دمر مكان شيخ مي وخاي ميرو شم ديار بكي دل مليانه به از المارد قابس یه بارا خود می صافی مرده کردم دادا لولب جبیانه به مدی مندی جبیلی که خود درانی پاقر کرم استر که بلک چافانه به از دنر المسیطان دست پولیسم لبشنی دست جندرمانه به مدگو حیران زانمی رو چبو لو چه جریانه به دگو مالا تخرامت نزانی فساد و شیطان کرمانجا لنخرم دادا لولب جمیانه و جبا خدا درانی نفرمان سر کردم هات یبرینا تمام شیخانه واخیو لا حيرين وهات يبرنا تمامي شيخانا به لقى وكال الشيخ سعيد افندي برنا بردار عدامي وسيمان صايب ارتجبيه بمجلو بدومان به وخاي لا ميرما ميروم اخ ميرما من لا إلا ميرو دي وخالي فلق دمر مكان شيخ مي وخاي خاي لا ميروم اخ ميرما لا إلا ميرو سميد شما خوبانا بليسم دادا لو ما بجيه لا زيرو در مازمون خوبانا خام بليسم دادا لو لاليه ويه اللي خداني خيرا قسكتنا خبر بشين لبنيا ختم جمتي في قوسلي ما بابي فرسنديه ببيش مالا وخراب برن تركيا بنيرم لكرر روميانا به لا ميروم اخ ميرما من لا إلا ميرو دي وخالي فلق دمر مكان الشيخ مي وخاي خاي